Nanang, adi jek semengan subah stasiun mirang radio cek nau sajan nanang nih. Wayan ngulgul Nanang gen. Nanang kan penggemar lagu-lagu Bali Sujati itu ya. Napang nawang masih deretan lagu-lagu terfavorit selama minggu. Nih Nanang kermirengen acara Rat Serinadi. Rat itu kan diadakan setiap tahun nang. Adi setiap minggu. Nah, sing wayan gagal paham tuh ya. Rat Serinadi itu artinya runtutan tembang-tembang Bali di Radio Serinadi. Animisi 10 lagu terfavorit selama minggu tuh ya. Oke tuh nang, milu sih nang, milu. Terbaru saking Radio Serinadi FM. Dase tembang terfavorit ring acara Rat Serinadi, runtutan tembang-tembang Bali ring Radio Serinadi FM. Nyabran redide jam 7 semeng ngantos jam kutus semeng. Om Swastiastu. Saking rahasia rumargi murah rais marapura kelungkung Bali sira sesiana itu Serinadi FM bersama Serinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Raja yang semang mendengar Serinadi FM selamat rakyat Indonesia kecunduk sarang di tiang Serinadi siar Putra Kusuma ring acara Rat Rentutan Tembang Bali nemunin rahina mangkin puniki pendengar Serinadi FM ring rahina redite pinanggal sane kaping Pitulah sase Maret warse 2024 dan pasti ke pendengar Serinadi FM jagi pacang aturan di tiang tembang-tembang sane sampun presiden ngeranjing ring acara Rat puniki wenten dase tembang ya langsungnya mantan puniki pendengar Serinadi FM sane wenten ring posisi nomor dase tembang saking Narpe BT Sai dase. Selesai ketemu timbul tresna di hatin beline sekadi kades ne marengale dini ditu stata kagirangan jani beli tembang tresna ne tembangang beli nyina yang isen aten beli ne tua tekening ragan adi beli tresna beli sayang dumadak adi patung ngerasa yening jen
rasai ketemu, tumbuh tresna di hatin beline, sekadi kadesne marengele, dini ditu satu kegirangan, ne jani beli metembang, tembang tresna ne tembangang beli, Nina yang isen haten beline, tua tekening ragan adi, beli tresna beli sayang dumadak adi patung ngerasayang, yening adi nusang sayang, icen gala beli mutiang, beli tresna beli sayang dumadak adi patung ngerasayang, yening adi nusang sayang, icen gala beli mutiang, icen gala beli mutiang, icen gala beli mutiang. Sia runtutan.
Kutus. Runtutan nomor kutus. Halo Yang. Kamu di mana? Kencana, kencana, kencana yo. Yang kerasa tugas ragama remadunangan, saling sayangan, saling galang rasa. Nih jani berubah sekat ilah mulai makanan. Di tongas makuli ngajak nak muani, timpal beli pedidi. Oh, yeah. Tulis kanto, iloh mulai bani ngalen beli. Ngorang makuli, padahal pasu melali. Mirip ada kuang, mirip ada pelih dewek beli. Kan dilobani ngutang nak muani, polos buka beli. Sekehilo ngerasa ya sakit rasa kena beli deh. Sekan beli sing percaya, ilo sing bisa nyagaraga. Tega ilo nyanatin beli, ngajak timpal beli nepedidi. Mang-mang kebedidurin beli, tega iloh nyakitin beli. Iloh ngerasa yang sakit rasa kena beli nih. Sekan beli sing percaya, ilo sing bisa nyagaraga. Tega ilo nyanatin beli, ngajak timpal beli nepedidi. Mang-mang kebedidurin beli, tega iloh
Runtutan nomor Bagya ane rasa yang beli yening nepuk adi cara kenes bilang wai perhatian lan sayang adi ngahenang miik bajun beline lakar anggon beli mekuli jani Suba misi lamun kena cara ane aja pangpidan ngelah pasangan ane ngerti deken beli belilah karma kuli jani subeman semangat Mogi hasilnya bermanfaat Meki tengai nang adi bagya kanggo wang jarang raga bersama Apang sing kalahkin cobaan hidup Sing perlu adi ragu Saingan adi dua jam kerja Sing ada wanita sampingan beli Kena beli melenan Pusing je sekedar gelah cinta Jak adi beli janji setia Kuli jani subeman semangat Mogi hasilnya bermanfaat Meki tengai nang adi bagya kanggo wang jarang raga bersama Apang sing kalahkin cobaan hidup Adi ragu Saingan adi dua jam kerja Sing ada wanita Sampingan beli Kena beli melenan Pusing je sekedar gelah cinta Jak adi beli janji setia Sing perlu adi ragu Saingan adi dua jam kerja Sing ada wanita Sampingan beli Kena beli melenan Pusing je sekedar ngelah cinta Jak adi beli janji setia Siada sesi nomor Senida FM bersama Senida FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Hingga mendengar Senida FM Sane Wenten ring posisi nomor pitu tembang saking Mudiar sejam kerja. Lanturan dityang peniki pendengar Senida FM Sane Wenten ring posisi nomor 6 tembang saking Tastrawika featuring Agung Kemil puniki nggih. Judulnya nih Bebedikin Ajum. Dan pastikan pendengar Senida FM sampuna gingsir saking frekuensi Sandro ini. Satya terus ring sida sesino pitu Srinadi FM. Runtutan Siapa? 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 Siapa?
kurang jelek timpal sing luwung iraga saling iri sifat arogan jalan ke kutang sinah ditu iraga lakar melas sing luwung bestega ngabesebab sing luwung iraga sombong-sombong amomo angkar jalan entu-entungan mogi sami nemu rahayu lembane nulantang petenge masih nulantang ulian sok lantangan mepina sing selesai iraga ngelah sing selesai iraga melah manipuan pasti taen lakar penyang lemah nih nulantang peteng nih masih nulantang ulian ento pebedikin ajo sing selesai iraga seger sing selesai iraga luwung manipuan pasti lakar ngide tulung sing luwung iraga sombong-sombong amomo angkar jalan entu-entungan mogi sami nemu rahayu lembane nulantang petenge masih nulantang ulian sok lantangan mepina sing selesai iraga ngelah sing selesai iraga melah manipuan pasti taen lakar penyang lemah nih nulantang peteng nih masih nulantang ulian ento pebedikin ajo sing selesai iraga seger sing selesai iraga luwung manipuan pasti lakar ngide tulung
adi beli nu jeje undo beli nepidan neng rana yang beli buke kene ngidi olas dong tulungin beli percaya adila karside badin beli saking tulus tresnan adi Suk serakin ragan beli lakar nuju lembaran nih bagia de uin oleh lembaran nih liwat tiang sayang beli masih sayang adi tiang tresna sujati beli tresna ngantos mati dia pimpin tiang tetap cinta beli kang wang beli tuah musisi tiang dengan ngampilin beli ngayahin beli sebilang wai gandingin beli kidung tresna rika lelakar sirah beli demen dampingin adi ayahin bantres nesu jati dia pin kuang lebih beli misi aksama yang jadi raga pada tresna masih sayang adi tiang tresna sujati beli tresna ngantos mati dia pimpin tiang tetap cinta beli kang wang beli tuah musisi tiang dengan ngampilin beli ngayahin beli sebilang wai gandingin beli kidung tresna rika lelakar sirah beli demen dampingin adi ayahin bantres nesu jati dia pin kuang lebih beli misi aksama yang jadi raga pada tresna tiang dem
tidak mendampingin ati ngayahin bahas bilang lain gandingin balik hidung tresna rika lelakar sirah raga pada tresna. Papat. Doang lo dapet lo pusing selesai iragaman ketemu sing dadi ngambulo apa buin curiga pesun beli uli cuma tuah mekuli modal ganteng dogen sing nyanan anggon makan ganteng beli nemenin ilo pusing ento jaminan ilo kalbagia jani sing perlu ngabek pipis rajuna ane luwung jani rajuna ngabek pipis modal ganteng dogen sing cukup anggon hidup yen iraga kal ngantel pasti perlu modal pasti ilo kal nolak yen ajak beli nganten masal yen modale tuah gobo dadi kemun mebelanja apa buin ilo subuh biasa hidup di kota perawatan ke salon pedikur manicur apa kesing perlu pipis ngelapis rajuna sing dadi bekelan bulan madu. Nemenin ilo pusing anto jaminan ilo kalbagia jani sing perlu ngabek pipis rajuna ane luwung jani rajuna ngabek pipis modal ganteng beli sing cukup anggon hidup iraga kau nganten pasti perlu modal pasti ilo kau nolak yen ajak beli nganten masal yen modale tuah gobe dadi keangon mebelanja apa bueng ilo subuh biasa hidup di kota perawatan ke salon pedikur manicur apa kesing perlu pipis ngelapis rajuna sing dadi bekelan bulan madu. Yen iraga kau ngantel pasti perlu modal pasti ilo kau nolak
yen ajak belingan dan masal yen modale tuah goba dadi kengon membelanja apa buing ilo suba biasa hidup di hotel perawatan ke salon pedikur manicure apa kesing perlu dipis lapis rejuna sing dadi bekalan bulan madu. Saking Graha Siar, margi ngurah rai Semarapura Klungkung Bali. Siada sesio nanggup itu lan www.srinadiafm.com. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Meme, kengken nih motor nih. Jeng ngerosok senyak greng. Badah, motor kuang servis tuh Gus. Beli. Mai aja beli. Ini motor panaknya servis malu. Aruh, kini ke bos gumi ini loh. Beli males mah kalau di bengkel nawang. Ye, beli sing nawang. Jani anak Suba ada bengkelannya nyaman. Bengkel Srinadi beli. Hari Minggu anak tetap buka. Beli sing perlu takut ngantosan. Di itu tongosnya anak nyaman. Kantin linggah, tur free wifi beli. Seken tuh loh. Free wifi. Mimi, cek Jani beli lakar kemu sambil internetan gratis. Ngerere bengkel sane lengkap murah tur nyaman. Bengkel Srinadi One Stop Service. Ring Jalan Ngurah Rai, Semarapura Klungkung, Bali. Telepon 0366 251 96. Umur udah nambah aja, harus mulai nabung nih, besok ke koperasi ah. Ih, kok ke koperasi? Yang kerenan dikit gitu, di bank. Aduh, kamu ini dek, nabung di mana aja boleh. Cuman aku lebih milih di koperasi Pasar Srinadi aja. Selain setoran awal ringan, ada pelayanan transaksi online-nya juga loh. Dengan Microtech IT System, jadi bisa langsung cek saldo. Wah, koperasi sehebat itu. Iya, selain tabungan harian, unit simpan pinjam Kopas Srinadi juga melayani deposito, pinjaman modal usaha, dan KPR dengan bunga yang bersaing. Mau bayar telepon, listrik, PBB, atau PDAM juga bisa kok. Wah, kalau gitu ikut juga deh nabung di Kopas Srinadi. Unit simpan pinjam Kopas Srinadi, Jalan Mahoni Pasar Galiran Klungkung, telepon 0366 22705. Rasakan bedanya dengan menjadi anggota Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. Nikmati pelayanan ramah dan cepat hanya di unit simpan pinjam Kopas Srinadi Klungkung. Bersama kami, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Aduh, gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, nih dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga gak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjanya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya, Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk renyah. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. Zaman jani mula zaman edan, jele malah munyi balikan alo sajan. Tu mula itwarane manusia, tu sengi dangi ragela nembang. Utang munyi mula jani alo nyelekang, adang timpali di sisi. Sekadi isangut deman memunyi, deman saja ngai anak sakit hati.
Demen ngutain timpal jelek pina kelayah sing metulang. Tuseng sadar mekecumarap menek jencing padot dan sangat ruang. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing pelik. Melah-melahang ragane memunyi, pangsing mani raga elak padidi. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing pelik. Melah-melahang ragane memunyi, dekanti nyilapin kecuh padidi. Ngutang munyi mula jani bealuh nyelekang adang timpali di sisi. Sekadi isangut demen memunyi, demen sajan ngai anak sakit hati. Demen ngutain timpal jelek pina kelayah sing metulang. Tuseng sadar mekecumarap menek jencing padot dan sangat ruang. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing pelik. Melah-melahang ragane memunyi, pangsing mani raga elak padidi. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing pelik. Melah-melahang ragane memunyi, dekanti nyilapin kecuh padidi. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing pelik. Melah-melahang ragane memunyi, pangsing mani raga elak padidi. Melah-melahang ngabobi be, melah-melahang pangsing pelik. Melah-melahang ragane memunyi, dekanti nyilapin kecuh padidi. Saking graha siar margi ngurah rai Semarapura Kelungkung Bali. Siada sesio nanggup itu lan www.srinadifm.com. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Guys, tebak-tebakan yuk. Wah, seru tuh. Ayo. Nih, cincau apa yang nyakitin? Apaan? Cincauku bertepuk sebelah tangan. Nih, kenapa jatuh cinta bikin deg-degan? Hayo. Karena seneng. Salah. Terus kenapa? Soalnya kalau jatuh cincau bikin adem. Cuma Just Juice cincau yang bikin jatuh cincau. Baru Just Juice rasa cincau. Bikin bareng kuy. Tuang Just Juice cincau ke gelas, tambahkan air dan aduk. Butiran granulanya langsung larut loh. Oh iya, jangan lupa esnya. Cobain. Ademnya seseger itu. Gokil. Iya, apalagi manis cincaunya. Pecah. SBL seger banget loh. Lembut di tenggorokan. Real ademnya, real lembutnya, real manisnya. Yeay. Lagi nih, burung kan berkicau. Kalau Just Juice bercincau. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food.
Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized. Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong. Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos. Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya nempel sampai tulang. Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Kali runtutan nomor. Ketemu beli kasam-sam nyuang ngadi ketibu benang astong kara ira gelanggang pipet abang asaman gawang beli sayang terus nain tiang juang beli ketibu benang astong perjalanan kita semangat beli berjuang suk sementing banget beli sayang uleng canggu ke Karangasem bilang ketemu beli kasam-sam juang ngadi ketibu astong kara ira gelanggang pipet
Siaran sesi di Srinada FM bersama Srinada FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Yang mendengar Srinada FM sedurung puniki katur sanewentan ring posisi nomor 1 dari nomor siki. Pacang turun yang debun tembang-tembang sane sampun presiden metilar. Ring posisi nomor dase wenten tembang saking Narpe BD Sai. Ngelantur ring posisi nomor sio pendengar Srinada FM saking Tripuspa salah sasaran. Ring posisi nomor kutus wenten tembang saking Bagus Yurate Tega. Lantur ring posisi nomor 7 tembang saking Budiarso jam kerja. Ring posisi nomor 6 tembang saking Tastrawika featuring Gung Kemil Pemberikan Ajum. Lantur ring posisi nomor 5 tembang saking Rakesidan featuring Ocha Putri pada Tresne. Lan ngelantur puniki ring posisi nomor 4 tembang saking Diana Rejuna OPP. Ngelantur ring posisi nomor 3 pendengar Srinada FM tembang saking Jat Lempung melahang abe bibi. Ring posisi nomor kalih puniki wau sampun kepiringin sarang-sarang tembang saking Tika Pagraki featuring Oktober Canggu ke Karangasem. Lantur sane mangken langsung aturang ditiang. Ring posisi nomor siki wenten tembang saking Agung Rakesidan Kuang Bayuhan lan sepisanan nguntatin acara rat puniki nggih lan menaji bos kelanturan untuk tembang-tembang Bali alit-alit utawi tembang-tembang Bali anak-anak ngantos segala sia semang. Banten otonan tiang dadi buka kekene apa masih kuangan bayuan tiang muda dadi kekene sebilang ngelah tunangan state megatin tresne abulan 2 bulan lantas pekat di jalan yen sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne di kerana ngae unduke buka kene apa kaden kuangan tiang dadi nak mani serasa musuhin anak bajang mekejang apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau apa bersepocok goban tiang ngai nak lo sing juari
Apa bersama semua sebangti